Amokera ngeithi ciakwa muno mwiroreri wa Gikuyu Flavor Media ngehoka ukiri ithayo na no uragithie na mbere na gukorwo gikirorera mohoro maitu makuma ngogo na ngogo na rucini ruru rwega riu ni ati Kikuyu Entertainment Industry hamwe na Murage Modern Pacific Furniture maihoirwo ni gikeno kingithini wa ngoro ciao thutha wa ndumiriri iria yarikia kumakora rucini rwa umuthi ni ndumiriri ya gikeno gucangarara ona muno makiria gukorwo igikenererwo ni thutha wa a bouncing baby girl gukorwo gagiciarwo kuma mwena wa Nyeri County kana karia gaciaritwo ni mwonjoria umwe munene muno ku county-ini ya Nyeri na oho no mwonjoria thiini wa bypass na mwonjoria uturariria tiungi indi oikaine ta Gibson Murage wa Murage Modern Pacific Furniture uria arikia gukorwo agikiruta ndumiriri ino na ndumiriri ino ni yakorwo igigitiga andu magikicongratulate Murage wa Murage Modern Pacific kuona riria arukorwo akiruta ndumiriri ino ni ndumiriri atiga andu aingi mena gikeno kingi muno ona magikimcongratulate ni undu wa ikinya riri Murage arikitie guikorwo agikioya. It is a good move iria andu aingi magikorwo magikenera na giguthomera ndumiriri ya Murage kana Gibson Murage gitonga agikorwo akirutania ati this morning I am very excited to share that our family has been blessed with yet another beautiful baby girl. I can't keep calm because I am now a proud dad of two incredible girls. Very much thankful for God's unending favor and blessings. Mama Zippy and I can't keep calm. Help me celebrate Nyambu, my newest beautiful girl. I pray that the Lord continues to bless you too. Eo akiri ndumiriri ya Murage agikorwa gikiruta agikiuga ati rucini rwa umuthi ena gikeno kingi muno kuona family yake riu ni marikiti gukorwo makirathimo na kirathimo kingi gia kairetu gathakama agikiuga ati riu ni aracokeria Ngai ngatho kuona right now he is a proud dad of two incredible girls agicokeria Ngai ngatho muno makiria ni undu wa kirathimo giki gitangitarika na gukirekereria na kuga ati mutumia wake Mama Zippy nake mari na gikeno kingi muno riu magikungwira Nyambu aritio kairitu kao karia gagikorwo gagigiciarwo rucini rwa umuthi iyo ni ndumiriri riu gitonga Murage ni akirikite kurathimo na another bouncing beautiful baby girl rucini rwa umuthi na karia koikaine ta Nyambu kiagiri gikeno kinene muno makiria na thutha wa Murage gukorwo agikiandika ndumiriri ino rurenda-ini rwake rwa Facebook mafansi aratake hamwe na onjoria wenzake matina kiria mari gukorwo magitengera hau mwena wa comment section ota mutugo na gukorwo magikimukungwira na gukimcongratulate ni undu wa this new move na ta mundu gwitwo Karangwa wa Muraya gikimwira congratulations bro koge na makai na kwahoteka gutana ikara muno kagi etako mundu gitorero Kim Transporters congratulations sir washuka mushedo congratulations Damaris wa Damaspares original agiwa wow congratulations baba Nyambu kenywa wa iratu congratulations na sikuwa nimeona dalili mundu witwa Bruce Newton Mugai agikiuga congratulations Lydia Jerry wow congratulations to your family I'm so happy for you blessings mundu witwa Francis Wakuku congratulations mundu witwa Masharia Wangui Prince congratulations Murage and family may Nyambu obtain favor from God and people may she live to conquer the world mundu ogwitwa Samimaina I am happy you are blessed may the child gets favor Eliza Wambo congratulations koge na makaimere Fauru Kaguda Kagwe congratulations Mwaniki Setha gikimwira congratulations bro nikoge na makaimere Judy Dora mbarikiwa congratulations Arinoda Nyambu my mom woge na makaimere blessings Magisoni congratulations Soninyaga congratulations na mudogo to John Kirito aikimwira congratulations
na mwirori kumenyithia icio ni imwe cia congratulatory messages ciarikia gutumirwo Gibson Murage Gitonga thutha wake gukorwo akirathimwo na kairitu rucini rwa umuthi. Mari na mutumia wake Mama Zipi maragikorwo magigitara irathimo double irathimo maita maigi kuona Murage ni ariga gukorwo agikihingura branch ingi ya furnitures kuri ogwo mwena wa bypass dukeria ikigite igweta inene muno makiria na ni duka nene muno makiria na andu ni magikoretwo magikimu support na njira nene riki kionereria ati Ngai ni athiete na mbere na gukorwo agikimaririkana kirathimo kia duka na riu mena kana kangi ga kairitu ni kirathimo kinene muno ona ukimoko kwa Nyarari ya Murang'a na Gikuyu Flavor Media tugatumira mundu gwitwo Murage congratulatory messages na tuge Bibi Nyambu aroga na makai meri na mwirori gumenyithia ati macio ni mamwe ma mara tukiumana mo kwa ihinda riri ndi ntuguthi na mbere na kumenyithia mangi maigi maria marathi na mbere na gukorwo makihanikana muno makiria kuma guku nenda-ini cia ukinyaniria na ni undu wa news ici na ingi nyingi nguhoya na gitio witikira gukorwo gi-subscribe hage Gikuyu Flavor Media anigetha hindi ciothe tuki-upload video njeru ugaikoragwo kiri wa mbere gukorwo ukimiamukira hinya notification bell ni njetagwo Nyarari ya Murang'a ni ngatho.